Pernah stu cerwa bon pli ke YouTube channel ke jong u. Te ku bele pi ke pelok ku jar baro ke bi ko channel ke channel ke jong nga kermen ba video na ke med ko khoi ba khia te perlok ngar pat phes ngapa pan pet ke video do pan kut knang ma pinjo pha ke jing tip ke ba company pin tip la no stu cerwa un pli ke ta ke YouTube channel jong u bat ke ke ta ke teng jong ke YouTube channel ke jong u. Te sngop pa pan pet video do pan kut bat ban subscribe u ye ke channel. Te pelok ke video pio imta de ke video balering da usumat pan lama ke bilok ke jong u. Barha kene video pio iru ya ku Steve Jarwa bat yo aniket di somar pan lama bat ya kewe de ki nongsat jong ke India best dan sa de perlok ha bakut jong kene ka vlog jong somar pan lama ul phakran da Steve Jarwa ban pakut ya kene ka vlog kumta Steve Jarwa ukran sipang kene vlog bat ban pakut ya kene vlog bat Steve Jarwa u ye thuru ba un sepli ya ka YouTube channel ka jong bat upan kersan ru da ki pai pa pas ngobha ban kersan yu anda ul pli ya ka YouTube channel ka jong Henry ya kerteng jong kata ke YouTube channel jong umpat lano unpli ya kata ke YouTube channel jong umpat itu nama apa ukur ke palat develop ya gini ingin setip haden nama apa ingin sayo ya ki update thama Jepang jong Steve Jarwa तुम्हारा चैनल कब ओपन होगा और ऐसी तो बताओ तो जल्दी खत्म कर दीजिए सो गाइस इस हफ्ते जो भी हुआ है वो सब हमने आपको दिखा दिया है तो इस हफ्ते के लिए इतना ही एंड अगले हफ्ते का अपडेट हम लोग आपको देते रहेंगे अब मेरी मौत होने वाली है तो मैं भी अपने YouTube चैनल खोलने वाला हूँ तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना जब मैं खोलूँगा हाँ सपोर्ट करना बाय गाइस मेरी मौत हो जाएगी मौत उधर